한국의 인사 예절, 코리아고 어비바든고 머리하다. 한국에서는 상대에 따라 인사하는 방식이 다릅니다. 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게는 안녕하세요 또는 안녕하십니까 라고 말하며 고개를 숙이거나 허리를 굽혀 인사합니다. 고개를 숙이거나 허리를 굽히는 것은 상대방에 대한 존경을 나타내는 제스처입니다. कोरियामा चाहिँ अर्को पक्षको अनुसार अभिवादन गर्ने तरिका फरक छन्। आफूभन्दा उमेरले धेरै अथवा पदले उच्च भएको मान्छेलाई आन्यङ हासेयो अथवा आन्यङ हासिम्निका भनेर भनी शिरलाई झुकाउने अथवा कम्मरलाई बङ्ग्याई अभिवादन गर्छन्। शिरलाई झुक्याउने अथवा कम्मरलाई बङ्ग्याउने कुरा अर्को पक्षको बारेमा सम्मान देखाउने मनको भाव हो। 한편 자신보다 나이가 어리거나 친한 사람에게는 안녕이라고 말하며 한 손을 가볍게 들거나 흔들어 반가움을 나타냅니다. अर्कोपट्टि आफूभन्दा उमेरले कम अथवा घनिष्ठ मान्छेलाई 안녕 भनेर भनी एउटा हातलाई हलुका उठाएर हल्लाई खुसी व्यक्त गरिन्छ। 안녕하세요, 안녕하십니까, 안녕은 인사하는 시간이 상관없이 아침, 점심, 저녁 언제든지 사용할 수 있습니다. 안녕하세요, 안녕하십니까, 안녕 अभिवादन गर्ने समयको मतलब नगरी बिहान, दिउँसो, साँझ जहिलेसुकै प्रयोग गर्न सकिन्छ। 공적인 상황에서는 주로 악수를 하며 인사합니다. 다만 자신보다 나이가 훨씬 많거나 지위가 높은 사람에게 인사할 때는 왼손으로 오른팔이나 오른손을 받치고 악수를 하는 것이 예의입니다. औपचारिक अवस्थामा चाहिँ प्राय हात मिलाई अभिवादन गर्छन्। तथापि आफूभन्दा उमेरले ज्यादै धेरै अथवा पदले उच्च भएको मान्छेलाई अभिवादन गर्ने बेलामा बायाँ हातले दायाँ पाखुरा अथवा दायाँ हातलाई सपोर्ट गरेर हात मिलाउने कुरा चाहिँ शिष्टाचार हो।